27 ku kwezi dutangiriye hano. Urebe filime y'umwaka. Urebe ku kintu kijyanye na filime z'ubwenge. Hari abagabo babiri baje hano, umwe w'uruhara n'utwanwa. Zan ceceka. Then I'll text you to bring in the rest of the stuff. Ndakwandikira uza n'ibindi bibi nk'imbere. I'm in position. Ndi muri position. Bazanye igice hano. 1 kilogram, we said 30. We have them. Ikiro kimwe twavuze ibiro 30. Banza wishyure n'ibindi turabiza n'ibindi babisize mu modoka. Ibiro 30 by'urumogi. Tuhagaze hanze ya restaurant Bamboo. Ukekwa turamubonye, kumbe polisi ibonye uri gukeka. Rebe, shinzwe umutekano bahita bavayo. Rebe, shinzwe umutekano bavayo. Injira hano. Rebe, mutuze muceceke polisi. Bano baje gufata bari gucuruza ibiyobyabwenge. Rebe filime fanda ari hano. Rebe, tora amamiliyoni bari kohereza mu mayero. Bari kohereza. Good. I'll call him the stuff. Bigeza, reka duhamagare baza n'ibindi bimbere. Sasu. Masasu atangira kuvuga. Uyu arabyumva n'uwasigaye ari inzuru umugiro uri mu modoka. Rebe filime. Shinzwe umutekano baje. Do. Rebe. Polisi barayiha. Bano bari kureba. Hasi. Rebe. Bindi bimoki biriye kumbe babisize mu modoka. Urenze urumogi yari wamufashe. Hey, take it easy, okay? Kumbe yari uri kwigendera. Relax, okay? Yari kwigendera, bona hari umuntu utunze undi mbunda. Arakamera bimwe mwihaye byo gukamera. Tubijisho rya rubanda. Don't shoot. Barakubita yari kubikamera. Bahita biba rwa rumogi rwose rwuzuye igikapu. Uyahindukiye abona bari kumukamera n'umwicanyi. Mwicanyi abonye bari kumukamera. Rebe. Mwicanyi abonye bari kumukamera. Rebe filime ahita mukurikira. Mwicanyi abonye bari kumukamera. Bimwe mwihaye byo kugenda mukamera ibyo mubonye ndacaho mukamera mwa. Turebe. Baramukurikira. Baramukurikira. Urebe filime. Bayise gute? Reka bagusubiza inyuma mbere yuko ririya joro rigera. Ku manywa byari byiriwe bite? Mbere yuko ririya joro rigera ku manywa byari byiriwe gute? Bagore namwe bagabo. Uyu ni Captain Connie Lundqvist. Nkuko mubibona mu madirishya turi kwegera Stockholm Arlanda. Reka twizere ko urugendo rwanyu rwagenze neza, tuzongera tukababona badusubije ku manywa mbere yuko ririya joro rigera. Rebe, usatiriye ikibuga nabi. Zamura idege. Usatiriye ikibuga nabi, zamura idege. Ni umupiloti, indege iramucanga. Zamura idege. Biramucanga. Ndahiye. Urahiye. Kumbe ari kwitoza gutwara indege. Urakora ibiki? Indege iraguye. Hari ahantu bitoreza gutwara indege. Ambara inkweto sweetie. Rebe, ni umugabo ngo amwita Connie. Abari kwitoza gutwara indege. Okay, perfect, you're ready. We have to go to Mom's and Thomas's now. What? Tugomba kujya kwa mama na Thomas. Go right now. Tugiye ku ishuri. But I forgot my gym clothes and we have Nibagiye imyenda yanjye ya gym. Yes, I mean kwa mama. Uyu mugabo yatandukanye n'umugore we. Okay, let's go. Sawa tugende. Afite akamodoka kabishawo. Kamwe kamakina akamodoka ubona ukahita rwose. Ubona ko ubukungu butifashe neza mu mufuka w'uyu mugabo. Is there anything special you would like? Hari ikindi kintu ushaka? maybe a rock. A rock? But ndashaka ibuye. Afford to buy more than. Ntago nabasha nakugurira ibirenze ibuye. Okay, for real. What are you hoping for? Okay. On your birthday. Kwisabukuru yawe urashaka iki? Oh, just tell me. Come on. Wimbwira icyo uzangurira. Tell me now. Come on. Mbwira icyo ushaka kwisabukuru. A horse. Ifarasi. It's a big. Hamwana ifarasi ni ikintu kinini cyane. Owning a horse is not an easy task. Gutunga ifarasi ni akazi gakomeye cyane. Buri ifarasi kuyigura ntagenze ariko kuyirera no kuyitaho biragoye. Ariko turaza kureba icyo twakora kana ngo karashaka ifarasi ku isabukuru. Aba bana nabo umugabo yaje hano n'akamodoka ke kamaki. Yatandukanye n'umugore dore umugore w'ikizabamo. Mugore menya yaramutaye we. Hi dear. Hi. Ngano wanjye akana kaje gutwara imyenda ya gym. Look, have we picked up Julia tonight?
Oh, We're visiting Tomas's mom. ejo tuzajya gusura mu wa Tomasi. And Julia would really like to try one out. right. yahindukiye. It'd be more convenient if you could pick her up tomorrow. Like. warize se mukazamufata ejo. Hi, Connie. bite Koni dore umugabo wamutwaye umugore ni umupilote. pilote ngo bagira amafaranga. Tired, honey. Tired. ndabona unaniwe hane ananirwa. Climate smart. nabonye So, We can't take Julia tonight, babe. ntabwo Julia twamujyanira ijoro. there's a horse farm close to Mom's place. ahantu mama atuye hari ifamu y'amafarasi niho nshaka kumujyana. Yeah. It's just a matter of bad. oya umwana ntabwo nshaka kumujyana yo nona. She would love to get out How would there. I? yabikora You're not loving barashaka kujyana ntaho ntabwo ashaka bamushukisha ko bamujyana ahantu hari amafarasi akana gakunda ifarasi usanga akana nibo kari gukunda dore imodoka umugabo wamutwaye umugore agenda mukunda ari igikoko nabyo biramubabaza kijya abantu babaneza umwana wanjye babona ko ngiye nkeneye Extra shifts and things like that. I could use some extra cash. ese mwanyemerera nkajya nkora amasaha menshi nijoro arenze yo nakoraga kugira ngo muyamembere ko nkeneye amafaranga. Writing lessons? ndi kwitoza amasomo yo gutwara. Lessons. Writing lessons. ndashaka amafaranga yo kwiga gutwara Daughter. yo kwishyura umukobwa wanjye. Yeah, my daughter. umusore dore ahantu yikorera. I'll see what I can do. ndaza kureba icyo nakora. Front the air fries. Oh, air fryers. What? I think they're called air fryers. bazita air fryers ntabwo They ari fries. yakosoye boss we ni supervisor. umusore dore ahantu yikorera bamwe bacuruza udukoresho twa electronique gake ndetse yaje gusaba ngo bamwongere amasaha ajya akora amasaha menshi kugira ngo bajye bamwongere n'amafaranga. bamwita Koni yaje anakuramo uniform y'akazi amasaha yo gutaha arageze. Geze hano yabonye umukiriya. Excuse me. Umva. Know if there are any employees or... ese hari umukozi ukora hano wabuharira? Hold on. I think that Ali... Yeah, he was... ndakeka yari ari hano. And then he said, I'll be back in just... yambwiye ngo araje mu isegonda agenda agiye. Oops. menya yabuze ndagira ngo urebe filime. The police department? No, you shouldn't have to do that, hopefully. Right. yo What type of nitwits work in this place? none se kuki hano bakora abantu batita ku bakiriya? But these ones, they're... njye ndashaka kugura zino ekuteri. rebe mukobwa Could I give you some quick advice? mugire inama nziza mukobwa. Those are... izi ngizi nizo nziza kurusha izo. yamugiriye Oh, inama. I'm told. They have noise izi canceling. ngizi zihagarika n'urusaku rwo hanze. Myself. Hey, izi nanjye nizo nkoresha. I said I use them myself. izo nanjye nizo nkoresha. zikora neza. mugira be inama. working here. ni umukobwa bahuye uje kwihahira. It'd be awful. Connie! Koni Perfect. What? Connie! supervisor vayo. Koni I called your name. Really? wenda kuguhamagara Didn't hear you. ntabwo nari nakumvishe. Some extra hours. wadusabye ko ushaka gukora amasaha arenze ayo usanzwe gukora kugira ngo tukwishyure. hari ahantu tugira ngo delivering akantu. Yes. yagufashije The best. cyane n'uwa mbere. Yeah. rebe umukobwa acaho. Including installation and calibration. turagira ngo ujyane televiziyo ya pose 50 unayibestarire. hano baraderivaringa ni nko muri Dubai Market. Dubai Market uragenda ya deliverinze televiziyo. Wow, you were fast. Yeah. muri huta mu deliveringa neza muri Dubai Market. bakorera mu mujyi. Done it myself, but the calibration and all that's Maybe. a bit tricky. Well- ibintu byo gucomeka televiziyo no kwestara birangora. Not really. But I'm here now. ariko ubwo ndi hano ndabikora. There we go. Okay? sora vayo aziyestara televiziyo. ndagira ngo urebe filime witonze. Yeah. Somewhat embarrassing. Actually, it is a little bit. yari afite agateleviziyo k'amafoto dore agateleviziyo yareberagaho. aguze puse 50 na urebe aza hano kwestara televiziyo yambaye ekuteri. ashyiramo volume yumva imiziki aza kwestara televiziyo To bandi. get going. urabizi ngiye hari ahantu ngiye umusore yambaye ekuteri ntabwo ari kumva harimo imiziki. Excuse me, sir. nyakubahwa Tell you this, you won't miss your old TV. That's for. na televiziyo ya kera ntabwo uzayikumbura. I didn't see you standing. ntabwo nari nakubonye ku magazi inyuma. Sneaking around. No, it wasn't. It is what it is. Almost done? Yeah, almost. urenda kurangiza yego ndenda kurangiza. Totally different TV experience. wari ugiye kubona experience itandukanye ni wari ufite. ugiye kujya urebera kuri 4K. Cool thing about it. ikindi kintu gitangaje kuri televiziyo Cell phone, for ushobora example. kuyihuza na telefone yawe Device, and then you can use a screen. ukaba wanakoresha screen saver. Okay. Yeah. Yeah. That's great. Do that. Look, I really need to get urabizi ngiye rero hari ahantu buriya nari ngiye Half an hour. ndagaruka mu minota 30. So, ni umugore staying here then? wowe uraguma mu nzu yanjye usigara unyesitarira. hari ikibazo? I'm trusting you, okay? ndakwizeye. uri umukozi uderivarinze ikintu uzi kampani akorera kuba wamusiga mu rugo rwawe ukajya kwikorera utuntu iminota 30 nta kibazo. anakwibye wamenya aho ubariza. kumbe kuri urwo rugo hafi aho hari imodoka iri kuza yiruka. ni ya modoka twabonye y'umugabo wakameye abantu umuntu ari kwica undi agatwara igikapu cy'ibiyobyabwenge. wa mugabo wakameye yaje hano shari kumbe hano nihiwe hamwe wa musore ari kwestara.
umusore yaje gusoma kataloge, umusaza yaje hano kumenya ari we boss wo muri uru rugo, niwe mugabo muri uru rugo, yakameye umwicanyi. Yumva mu nzu ari kwinjira, kumbu yari muri iyo nzu, yaje kubestarira, nta makuru afite, yiyambariye kuteri, harimo umuziki mwinshi cyane. Urebe ariko harya twesitara dukanze, dore inyuma ya nyir'urugo ngo baramunaga hasi, yambaye kuteri, harimo imiziki nta kintu ari kumva. Nyir'urugo barakubise, dore intambara mu nzu, umusore ntago azi ko biri kujya mbere, ni umutekinisiye. Urebe filime yo intambara yarabaye, ariko nta kintu numvishe inyuma. We ahindukiye ntacyo yabonye, ntacyo. Arakomeza aresitara, akubitaho kano, arebe televiziyo n'imbite iringaniye. Ageze hano abona hari umuntu bashombye toronovisi mu ijosi. Muri filime toronovisi, telefone yanjye uyahita afata toronovisi bajombye umuntu, ubwo tayari bigiyeho ibikumwe bye. Urebe ese toronovisi yari cyo yumvishe mu nzu gikatakata. Urebe nyuma ye nawe bamushyiramo, afite ya toronovisi mu ntoki, bicishije umuntu. Yakangutse afite ibiyezi. Madamu yinjiye asanga umutekinisiye afite toronovisi mu ntoki, umugabo waryamye hasi afite amaraso, tayari ubwo icyaha niweho cyajyaho. Bahise gute? Ibyago stroll. Urebe umusore bahise bamufunga. Undebera ukuntu akarengane kabaho, bya bindi utanisobanura. Bagusanganye umurambo uryamye iruhande rwawe, ufite toronovisi iriho amaraso n'ibikumwe byawe. Dore wa mukobwa yagurishije kuteri, ni umupolisi. Akora kuri ribu yo muri kano gahugu. I work here. Kinkora hano. What are you doing here? Urakora iki hano? Afite n'amaraso. Menya baje kumbaza utubazo duke ngataha. Let's take a look at this. Reka turebe hano. Afande yarinjiye. Hey, you just took my... We kunyicariye, nicaye kuki? Ku ntebe yanjye. Interrogation with Connie Rundqvist. Tugiye guhata ibibazo witwa Connie Rundqvist. Officer Diana Wilson. Officer Diana Wilson. Jorma Heikkinen. Kinnan. We banyita Kinnan. It's Finnish. Tu muri Finland niko bamamagara. Well, in fact. So it's Heikkinen. Ariko na Heikkinen wabimamagara nta ribi. Yeah. Yego. Okay. Bamuhasi ibibazo. Ni kuri ribu. Rebe uyavayo. I went to that lady's. Nagiye mu rugo rw'uriya mugore, ngiye kwesitara televiziyo. Then she hanyuma leave, arambwira ngo aragiye, ndahaguma ngo ndangize kwesitara televiziyo. Nari nkeneye ibikoresho, ngiye mu gikoni kureba ibikoresho, nsanga hari umugabo uryamye hasi, akajya anyongorera ngo telefone yanjye. Ako kanya numva urusaku inyuma, ndangije mfata toronovisi yarera aho hafi. Urumva menya nakoze ikintu cy'ubugoryi, gufata toronovisi bicishije umuntu. Oh, good. We. Sorry to interrupt. Mbere kubavanye ariko nkeneye kuvugana my client n'umukiriya wanjye. Rundqvist. Connie Rundqvist. Avoka we yarinjiye. Please. Ubwo ribiti soka. Avoka banza avugana n'umukiriya we batanaza no kumukuramo amakuru ashobora kuzifashishwa. Or you've been assigned to me. Umva bakunkizo ngo nkwiteho. Hari no kuvuga ngo usanga iyo ufunzwe leta iti koherereza umwavoka ugomba kukuburanira mutaziranye utishyuye. I'm assigned to you. Keretse yari ushatse kumwishyurira. Assigned. Yeah, exactly. Bakunkizo ngo nkurikirane ubanza. Yego bakunkizeho. This kind of case common for you? Iki kirego se ni ibintu bisanzwe usanzwe ubona. Ufite experience mu birego nk'ibi ngibi ari kundega. Cyane ngiwe avoka rwose Irene metere. You're innocent, right? Urarengana? Yeah, absolutely. Yego ndarengana. Yego urarengana. What? No, it doesn't matter. Oya n'ubundi ntacyo bivuze. I do the same job. Waba urengana waba utarengana se n'ubundi avuga ko tukuburanira tuvuga kurengana. Ntaki dari kirimo. So weird. Biratangaje. I met him yesterday. Uyu musore ejo twarahuye. Okay. I was buying headphones. Nari ngiye kugura ekuteri. Aramfasha akora muri Dubai Market. Kill someone with a screwdriver an hour later. Kumva ko nyuma y'isaha twatandukanye yicisha mu toronovisi biratangaje. No, he seemed so nice. Kinabonaga ari umwana mwiza n'umusore. Sinumva ukuntu yishe umuntu. Connie shows up. Mimi opens. Mimi has to go, so he decides to steal some stuff. But
her husband comes home. umva rero ukuntu byagenze. Uriya musore yagiye ahantu uyu mugore muri urwo rugo ahitamo kugenda. Amaze kugenda uriya musore ashaka kwiba ibyari biri muri iyo nzu, akubitana n'umugabo atashye. Umugabo abona ko uriya musore yaragiye kwiba, bahita barwana aramwica. Nuko byagenze. Yeah, no, or yeah, maybe. Yeah, birashoboka nabyo sinzi. Babona barangije twinjire. Go home now or what? Ndahita nahase cyane ntago nta. Buriya winjira muri gereza wumva byoroshye ngo ndahita naha. It's gonna be okay. Oya biraza kumera neza. Right on. Good. Okay. That's good. Uri sawa. Mu rukiko baramukatiye icyaha cyamuhamye cyo kwicaruka. The person convicted of murder will ndetse kubera kwica umuntu housed at Grandis prison. bamwohereje muri gereza ya Grandis. Sign here. Sinya hano. Musore baramukatiye mu rukiko. N'ubwa mbere ufunzwe? Yeah. Yego. Nikoni baramukatiye mu rukiko. Yinjiye abona ari imikino. The apple. Come on. Since the offense is considered extremely aggravated. Bamubwiye ati umuntu kumenyera ukubite mu ngoto. Kubera ko ataruhije urukiko bamukatiye imyaka 18 ngo yo kwica umuntu. Nyagasani yisanze muri gereza. Bivuze ngo ushobora kubyuka mu gitondo ugasanga hari ibirego bikugiye utanazi yo biturutse uri muri gereza. Musore niko byagenze. Yisanze muri gereza arimo abagabo b'abaribwe, abamaze abana, abishe miliyoni, abishe iki b'abaribwe dore umusura. Hari nabo leta yagiye ifungira kubera ukuntu bareba gusa. Dore nk'iriya ndoro wayifungira umuntu. Tureba nk'iki kigabo kirebanye n'umupolisi yahita agifunga. Dore nk'iki sura wicaye muri gereza arabaje cara hano mwaka ibiryo bye. I know you've used it. Tabizi urabimenyereye. Listen to me. Keneye kunyumva. Namba ndarira tangira muri gereza. Gacinjira gereza. Teri furusheti. Furusheti bayiteye kubita umusore ukiyinjirira gereza. Rore. Sori gacinjira gereza batangiye kumujomba amafurusheti. Nambara. Wewe mutangwira. Rore. Nambara. Brigade. Rore. Barakubise. Ho. Sora rikanga. Werekera hurikera. Tukindi. Tabaza bicara hano. Shinzwe umutekano baje hano. Sori. Ninde ukoze ibi? Ninde ukubise uyu? Nta wavuga nta uregana. Akorabona ibiryo barya. A fork was stabbed. Ko banjombye furusheti. Nta kintu mwamfasha. Nta kintu mwabikoraho. Hebe. Kumbe barakwereka akana na mama baje gusura papa ari muri gereza. N'umusore uri kwihigira udufaranga ariko afunze arengana. Buriya se buri muntu uri muri gereza wese ngo yakoze icyaha. Sina buri muntu wese udafunze utarafungwa ngo suka ari umunyabyaha. Buriya abanyabyaha benshi ntago ari ababa bari mageragere. N'ababa bari mu gihugu mutarafungwa. You wanted a paper photo. It's not like we have tons of. Wari wasabye ifoto. Niyo foto twabashe kubona resabye ifoto y'umwana we. None bazanye ifoto ariho na cya kigabo cyamutwaye umugore. Umwana wanjye vuba ndasuhuka ndataha. Kuko nta kibi nakoze. Rero ntabwo nkwiye kuba ndi muri gereza. Ni ryo kosa rero abantu bakora kumva ko ubwo nta kosa wakoze ngo udakwiye gufungwa. Hase is working on avoka wanjye Hase an appeal. Yambwiye ngo tugiye ari gukora ku kijyanye n'ubujurire tuzajurira. Bivuze rero ngo nimara kujurira bakandekura vuba bidatinze turabonana. Nibyo papa? 100%. Ijana ku ijana. Ngo vuba barabonana. Yajana itakati iki isura y'ikigabo cyamutwaye umugore arajugunye. Byibura sigarana agafoto k'umwana n'umugore we. Muri gereza ajya kareba. Turi gereza. Bimeze bitanu bagukubita kumba kawe. Yo. This is where you'll be working. Hano nugiye kucyutangira ukora bamuzanye hamwe bamesera ngo ni hazajya korera. Hari ababaho turimo. Umva muri gym habaye kurwana, umusore yasigaye hano. Abasiriviye bajya gutabara. Aho bakorera siporo. Yaraje afungura hano. Hello, na mashini azajya fura imyenda y'izindi mfungwa. Kize hano. Ibonye bya bigabo. Itayihisha. Bya bigabo yabonye kari bikubita abana ajya kwisha bitanamukubita. What the hell were you thinking? Watekerezaga iki? Use the tunnel. Yakoresheje tano yacu. The tunnel for. Yayikoresheje iki? Exactly. Tuzacikiramo ngo bakoresheje tano. Arebye anabona hari ikintu kidafashe neza.
umusore arakingura The plane Camilla arranged. And who will fly the plane? ya ndege rero Camilla yarayiteguye ariko se dufite umupiloti uzatwara iyo ndege nidutoroka Sam ari hehe Sam ararwaye muri infirmary kubera ko wamukubise Because you beat the crap out of him. Wakubise umupiloti wari kuzaducikisha. He uses the tunnel to meet. Yakoresheje umwobo twacukuye tuzacamo ducika atatubwiye. 3 days, Muse. Haraburi iminsi 3 ngo dutoroke gereza. Tuhite duhunga igihugu tuve hano tugende. Yarabonye abona umwobo bacukuye bano bagabo ikibora n'umupiloti uzahita batwara. Ugomba gushaka umuntu uzadutwara mu ndege. Kana mukubise ari arwaye. Stay here in prison, understood? Sasa babuze umupiloti uzabatwara kandi barenda gucika. Umwobo waracukuwe ariko baravuga ati nitumara kuwucamo tukagera hanze indege izadutwara izatwarwa nande. Avoka yaje kumureba. Have a seat. Icara. The appeal didn't go through. Kubo ubujurire bwawe urukiko rwabwanze. My best. Nakuze uko nshoboye nk'avoka wawe ariko mbabarire banze kujurira. Mbare kuba naragwaye ibyizere bitari byo wenda kuzasohoka ariko ubwo ugiye gufunga imyaka 18. Ya niko ubuzima bugenda ibyago bigwira abagabo umva avoka ariko uyu mwavoka amenya ari umuswa. Muri iyo nzu hari mundi muntu wangubise ngasinzira. Uriya muntu ashobora kuba ari wishe umuntu. Ndetse uriya mugabo wapfuye mbere yuko apfuye ari kujya avuga ibintu bya telefone cyane yuko telefone yari yakameresheje akamera umwicanyi w'ibyura umujyi. Ahari iyo telefone y'uwapfuye yari yaboneka wapi ntayabonetse. Could we make another appeal if his phone turned up? Would it be? Ese telefone ye wagiye mukayishaka yaboneka mukongera mukajurira. Ese iyo telefone ibonetse basi ubujure babwemera ko yabirimo ibimenyetso y'uwo mugabo wenda kuko yapfuye avuga telefone ye. The police conducted a thorough. Abapolisi bakoze iperereza habereye icyaha nta telefone bahabonye y'uwapfuye. What about you? We hose? Have you been looking? We iyo telefone igeze cyo kuyishaka ngavoka wanjye. Byibura ngo umfashe. Or sure I'm supposed to. Ya ngomba kugufasha nyine ndabyumva. This is Connie, time will pass. Ariko igihe kiri kizashira vuba ihangana imyaka 18 si myinshi. What did they give you? Laundry? Bundi baguye akazi gukora muri laundry. Umesera abantu. Nyagasani. Yavuze aho bamesera yibuka ko harimo umwenge wo gucika. You did nothing wrong, I understand. Ndabyumva we nta kibi wakoze. Wakoze akazi kawe bye yibutse ko muri laundry harimo umwenge wo gucikiramo. Urukiko nimba rwanze ubujurire bwanjye nabonye muri gereza harimo umwenge wo gucikiramo. Ugiye? I thought it was my job. Narinzi ko ari akazi kanjye gukora mu imesero. Akazi gatangira saa 7 z'umugoroba. No one is in the laundry. Mbere ya saa 7 nta muntu ujyamo. Was I unclear or what? Ibyo mvuga ntago byumva. Nabyarabimenye ko mbere ya saa 7 nta wundi muntu uri mu imesero. Byiza n'umusiriveyo. Muri filime. Musore areba amasaha. Ahita yinjira ahubwo ubwo nta wundi muntu uri muri kaninjirire micyo. Ahita aza hano uri filime. Ahita akata inyuma ya mashini. Bahacukuye tano. Isohoka muri gereza reka nsohoke gereza nimba urukiko rwanze ubujurire bwanjye. Abagabo bari mu gereza mupanga gucika nawe uragenda ukicara muri gereza. Ukarya ikigori. Yeah? Amaherezo. Watorotse bakakurasa basi. Urebe. Umusore yaratorotse. Arayitorotse. Mahombezi. Rebe. Chano. Ahita acomoka. Aratorotse gereza arayitorotse. Ciyeho. Gutebanye mu bujurire kandi ndengana. Uwapfuye ngo yapfuye ari kuvuga telefone. Ye. Kumbe hano hasi harimo inzira ya gari ya moshi zimwe zica munsi y'ubutaka. Uwo yahingutse yabuze gato yari imuriye. Rebe. Ske. Sorry. Abonye inzira isohoka. Arahiboneye. Kumbe ni hano iyo bacika baca. Hari byano hari igikapu yabonye. Bisa nkaho abacukuye umwobo hari ibyo bahashyize. Bahasize n'agatelefone bazakoresha nabacukuye umwobo hari ibyo basize. Hari n'imyenda itari yo muri gereza. Yahise yambara cesheni. Ndagiye. Yahise yambara caho. Hebe. Zamugana bona. Ntakana. You didn't see anything. Nta kintu ubonye? Ntacyo. It's important to avoid being on. Ugomba kwirinda kugendera umuhanda wa gari ya moshi wacana uracyari muto. Urumva? Umugabo avayo. Feri ya mbere yifungiye hano. Kuri rwa rugo yari yaraje aje kwesitaraho televiziyo rumwe rwiciwemo umuntu. Niwe yayisaza.
hamwe bamushinja ko ari we wishe umuntu. Urebe ukuntu abantu barengana. Niwe yayisaza kuko wapfuye ngo yapfuye ari kuvuga ngo telefone yanjye. Uyu ngo byatumye yizera ko iyo telefone ishobora kuba yamutabara. Hano mu rugo rw'uwapfuye hamwe rero aje kwistara abona wa mugore wari wamugiriye icyizere akamusigira inzu. Uya hano ariko cyose hanze abona hari n'abandi bari kuza menya bari bambaye imikara ndihisha he nditsimba he. Urebe avayo urebe filime aza mu cyumba kiri hano kinguye idirishya biranga abona madamu ari kuza ahita ajya mu kabati reka nihishe mu myenda ibintu byose biri muri firigo. Ni madamu uwapfakaye nyiri kwicirwa umugabo. Rebe yakuramo ikoti ajye kurimanika mu kabati gikingura ku bitaro n'uwamwiciye umugabo. Ingumi wamwiciye umugabo. Umva umutwe ndare reka ngusobanurire kurayitara winkubita arakubitwa. Rebe ntabwo ari njye wishe umugabo wawe. Wageze gute hano? Ndashaka kumenya ninde wishe umugabo wawe, umwicanyi wa nyawe, uwabikoze wa nyawe utari njye. Niyo mpamvu nagarutse mu rugo rwawe. Umugore yapfuye kugiramo akizere. Umva nari ndi kureba cya kirego cy'uwitwa Luka wapfuye. Yego wa mukobwa. If Connie Rundqvist did not in fact murder Lucas, nimba kuko uriya musore bafunze ko ni atari we wishe uriya mugabo Luka, someone else must have done. hashobora kuba ari undi muntu wamwishe. Yego. Yeah. And that got me thinking, why? Kubera iki ubundi hari umuntu washaka kwica uriya mugabo wapfuye? Ikintu cya mbere umugabo wawe ajya gupfa yambwiye yarambwiye ngo telefone, bisa nkaho wamwishe yashakaga iyo telefone. Wimbeshye. Okay, you have to listen to me. Ndagira ngo unyumve kandi unyizere. Hari ikintu kiri muri telefone y'umugabo wawe umwicanyi yashakagamo. Investigated him further. Umva njye nakomeje kwiga kuri uyu mugabo, nkomeza kumukoraho iperereza. Uyu wapfuye yari umugabo w'imyaka 53 yakoraga hafi ya Bambu. Bambu urahazi iyo resitora? Iyo niho hantu iryo joro apfa hari hacurujwe ibiyobyabwenge twari twagiyeyo nka polisi kuhataka. Niho uwo mugabo wapfuye yakoraga hafi yaho. Uri mu biki? Twaganiraga. Komeza rero tukora akazi keza. Uriya mugabo wapfuye ngo yakoraga ngo hafi wahita aza guhisha ikirego cye. Ufite telefone y'umugabo wawe? Oya, nta muntu uza ahantu iri. Nubona telefone y'umugabo wawe uzampamagare kuri izi nimero. Hari uwabaguyeho. Urinde. Njyewe ndi hano kubera ni wowe. Uyu ni wa wundi wishe umugabo wawe. Uyu ni Marco. Marco. Lucas' cousin. Uyu ni mubyara w'umugabo wanjye. Wa wundi uba muri Australia. Yego. Exactly. Abakecuru kubabeshya ngo biba byoroshye ubanza. Okay. Mariko wacu. Older lady. Mukecuru. Let's go make some more coffee, Sonia. Tujye gukora agakawa twinywere. He's traveled. Gusa umugore ameze nk'uwizeye n'umusore. Umusore abwira ati umuntu telefone y'umugabo wawe uzampamagare. Uyagarutse aramubura. Amusigiye nimero ati nubona telefone y'umugabo wawe uzampamagare. Ibaza ariko umuntu nawe bafunze ariko akaba ari gukubwira ati uzampamagare. Nimero umugore yarayijugunye. Umusore ahita acaho yihuse cyane. Ahita agaruka hano handi yaturutse muri gereza, asubire muri gereza, yongere isubire muri gereza kuko n'ubundi rigabura ntabwo watoroka gereza, leta yazaguhiga bakagufatira n'ubundi mu gihugu. Yese agaruka n'ubundi muri gereza. Abona cya kigabo. Ahita yisha telefone. Aza kwinjiramo hano. Arikingirana mu cyuma kimeze. Urakeka wari ufite ubwenge? Oya. Wakoresheje tano yacu. Ndi mushyashya muri gereza. Umva. Ngiye kugukaraga. Ikigabo kirabanza. Rebe, kirabanza cyatse imashini ni ikigome. Icyo cyanyiri gucukura mwowe. Ndakwigisha kutaneka abantu wacana we. Urakora icyana.
Acting out? Narindi mu kazi. You have therapy now. Umva ufite therapy ngwino. Ndaje. Vayo nuna. Asize umusore mu cyuma kimesa. Shyira ku mesa. Yo. Oh, boss. I'm going in. Thanks. Dash. Uyu baramumesa. Basize bamumesha. Uyavayo. Set? Norinder. What's going on? Ibiki bijya mbere n'abandi bazacikana. What's going on? Ntacyo. What? You seem nervous. Ndabona usa nk'ufite ubwoba ni ukubera iki? I don't think I'm nervous. Nta bwoba mfite. N'umwe bazacikana. Basize umusore bari kumumesa hano upfiramo. Urabizi tugomba kutiteza abantu ibintu byacu tukabikora gake. Arebye hano mu cyumba abona ifoto. Hamwe wa musore afungiye. Abona ifoto y'umugabo wambaye uniform y'abapilote akana n'umugore kandi isura y'umugabo yaracitse. Hano ni ninde uharara? Ni wa musore mushya bafunze. Yibutse ko yamumesha. Uri gukora ibiki ariko? Asa afata ino foto ahitaza kumutabara. Tanapfiramo. Yaje kumutabara. We. Is this you? Uyu ni weho wambaye uniform y'abapilote. Sura yarayiciye. I'm afraid so. Yego ni ngiye wambaye uniform y'abapilote kuko igeze kumva bano bagabo bavuga ngo bakeneye umupilote uzatwara indege nibatoroka. Yahise abeshya ngo niwe. He doesn't really strike me as a pilot. Uriya musore ngenda abona adasa nk'abapilote. Based on his looks? Ntukagere kumucira umuntu urubanza biterewe n'ukuntu asa. Yesu ndebye wabona ko nsa nk'umugizi wa nabi. Yego. Okay, that was a bad example. Okay, nari ntanze urugero rubi wenda kuri njye. Pilot. Uriya musore ni umupilote. Wahatari. None se kuki atose? Ntabimenya neza. Hari umupilote turamukeneye bano barashaka gutoroka igihugu baba barisha abantu barabamaze. Probably read about the Farsta robbery. 100 million in cash. Wigeze wumva ubujura buherutse kuba aho abantu bibye miliyoni 100? No. Oya. Hang on, it does sound familiar. Ariko uziko nsa nk'ubyibuka. Nimwe mwibye miliyoni 100? Yego nitwe twibye miliyoni 100 z'amayero sha. Bano bagabo bibye amafaranga menshi. To meet my girlfriend in Orlando. Umupangu wanjye nuko kujya guhura na sheri wanjye muri Orlando. Yaduteguriye private jet zadutwara. Fucking brilliant. We're leaving on Thursday. Kuwa kane tuzatoroka iyi gereza. No problem. Nta kibazo. Icyo byakunda. You good? Meze neza. Umusore ngazabatwara mu ndege ya jet privé. Bagiye gucikana nawe. Umusore nagashaka gucika. Kumbe dore umugore we. Hi, this is Isla. Uyu ni Ayla. Is Julia there? Julia muri kumwe umwana wanjye. What number are you? Uyu nimero mumagaje ni yandi. I just want to congratulate her. Ndashaka kubwira kana kanjye felicitation. Julia, umugabo hari agatelefone yakuye ahantu aza guhamagara umwana. Hi. Bite. Happy birthday to. Aririmbira kana ke kavutse. I'd love to sing for you now. Papa, numva nshaka kuririmbira. Guess what? Urabizi? Allowed to sing in here. Usiko muri gereza bitemewe kuririmba se. Really weird, but that's how it is. Gusa nyine niko bimeze nakunda. Any gifts yet? Wabonye impano? Thanks. Nabonye impano zitandukanye. Bagwaye iki? But wait, sweet. Kana kahita gasubiza telefone. Hi. Has something happened? Hari icyabaye? We're just about to leave, so. Right, okay. Where are you guys going? We're going to see Julie. Tugiye kujyana umwana kujya kureba ifarasi. Come again. Nanone, kuki? Connie. She got a small horse. Twamuboneye agafarasi gatonya yajya atwara. Me and Tomas. She got a horse. Umwana mwamuhaye ifarasi. Please, don't, Connie. Why didn't she say anything to me about it? Kuki umwana atagize icyo ambwira? Kuki atarabimbwiye? Wait. Brett. Hello? Baby. It's breakfast time now. Yep. Is it now? Yeah. Sohoka. Baby. Baby. Umugore ya Jean araryamye. Ni wa undi nyiri gupfusha umugabo. Arebye ku itara abona hari ikintu kirimo. Yarebye ku itara ryabona hari ikintu kirimo ry'icyumba. Aza kureba harimo telefone y'umugabo we bari gushaka, umugabo yarapfuye. Aza kuyatsa biranga. Arayicomeka. Telefone y'umugabo wapfuye yindi twashakaga imwe irimo ibimenyetso. Yicometse hano. Za telefone urazicomeka iyo umuriro ugiye miriyatsa. Hi. Kumba fande yaje kumusura.
ni Helena Marim. Talk, it won't take. Twaganira ntago biri butinde. Helena yaje kumusura na Fande uri gukurikirana iki kirego. Urebe. Dating show, huh? Yeah. Uri kureba shows z'abantu bateretana. Ni ibintu byiza kabisa byo kwiyibagiza. Just have something on because yicara hano. just something to. Wait, tagabanya volume. Yeah. Yarayizimije. Akizimije telefone itayihuza na televiziyo. Developments or Iperereza rigezeze. Case is closed. Kumbe telefone y'umugabo yari yakije. Itayihuza na televiziyo ya telefone y'umugabo we. Amafoto ya telefone y'umugabo. Ari muri telefone y'umugabo atangira kwipureyinga kuri televiziyo. We just want to follow up. Ikirego mbere kugifunga tuba dushaka gukomeza gukora ikurikirana. Yeah, what can I say? Ari sinavuga iki. Who are close to the victims are often forgotten. Abantu ba hafi umuntu wapfuye baregenda bakibagirana. I'm fine. Well, fine isn't. Meze utemeze neza. The funeral was beautiful. I'm sure. Gushyingura byagenze neza. Oh, that's good. Yes. Yeah. Komeza akora amafoto y'umugabo. Arebye abona hari video yafashwe na telefone y'uyu mugabo we. Urebe. One thing I'm curious about. Ariko hari ikintu kimwe nari mfitiye amatsiko. Telefone y'umugabo wawe iri hehe? Afanda aje abaza telefone ngo uyu mugabo wawe waba warigeze uyibona? Have you found it by any? Wigeze uyibona ara hari amahirwe yuko wayibonye? What did you say? Uvuze guki? Yari yarangariye kuri televiziyo video yafashwe na telefone y'umugabo we. Found Luke. Telefone y'umugabo wawe waba warigeze uyibona? Kumbarebye telefone y'umugabo w'ubwicanyi yafashe. N'uyu mupolisi kaza afanda umwicaye imbere Helena. Niwe mwicanyi telefone y'umugabo we yafashe. Uyu mupolisi kaza uri muri iyi nzu niwe mwicanyi. What's going on? No. Uri kureba iki ariko? Ahita wongera video irarangiye hajyamo amafoto. Hajyamo amafoto. No, I haven't. Oya telefone y'umugabo wanjye nayo nigeze mbona. Looking for it yourself. Ahita azimya na televiziyo arabimenye ko uyu mupolisi kaza ariwe mwicanyi. Important for the investigation. Iriya telefone y'umugabo rero ni ingenzi mu iperereza ariko ikirego mwarakirangije. Sumbwenge ikirego mwaragifunze. Nyine uyu mupolisi kazi niwe mwicanyi. Niwe mwicanyi. Umva. Urebe. Famada. Take care of yourself. Wiyiteho. Polisi ari kuza baza telefone kandi akavanga ikirego twarakirangije twaragifunze. This is Yorma. Uyu ni Jorma. This is Helena speaking. I need. Uyu ni Helena muvugana. Hari telefone y'umuntu ngira ngo unkurikiranire ujye muri coding ibintu byose avugiyeho. Uyu mupolisi kazi nawe yaketse no mugore. Miriam ndagira ngo telefone ye. Stoikovic telefone ye muyikurikirane muyirecording ibyo avugiraho byose. Barayiwa ya tapping. Bebe. What? Bigenze bite? Ntacyo. Ni wa mukobwa ukora hano. Naba yibereye mu iperereza rye. Muri filime. Uyu mugore isaza kureba ya nimero wa musore muhabwiye akati nubona nuzu uzamamagare. Nubona video. Okay. Beze neza. Kumbe bamuhamagaye ari kumwe n'iki kigabo uruko yitaba. Bamuhamagaye ari n'iki kigabo uruko yitaba. Ayikanda urabizi ngiye kunyara. Ngiye kunyara yitaza hano. Zayitabe. Hello? Call me on this number. What? It's Mimi. Ni Mimi muvugana. I found Miriam. Luca's cell phone. Telefone y'umugabo wanjye nayibonye. Who the killer is. Umwicanyi namenye uwo ari we. I mean, the whole thing is crazy. Ibi bintu biteye ubwoba n'ubusazi. Something's happened. Hari icyabaye. Ni igiki? Where is Connie? Wa musore ko nari. Officer. Ngo umupolisi yego. Police officer. Uyu mupolisi. It's Helena Mom. Bamwita Helena Marim niwe wishe umugabo wanjye. Myself. Tuve hano tugende. She came to my house. I mean, I can't keep. Yaje mu rugo iwanjye. Ya video nayibonye. I'll take it so you and I need to meet up. Tugomba guhura. Somewhere with. Reka duhure ahantu hari abantu benshi. Outside Galerian. Reka duhure hanze ya Galerian. Now. Ndareba ukuntu naza sawa. Uri hanze ya Galerian. What do you mean now? You fucking lock the door if you We kuki utakinze toilette itasohoka yari kuri telefone. Bebe. Ni filime. Sure isaza hano. Hamwe yari yatanu. Connie. What the hell are you doing down here? Urakora iki? What the hell do you Kumbe yaratorotse. Urakeka se ndakorera iki? I'm doing some laundry. Ndikumesa. Who wants to talk to you? Nuri ndashaka kuvugisha. Urebe. Okay. In 10 minutes we're leaving here. We're getting out. Mu minota 10 tugiye gutoroka. Didn't you say Thursday? Simwe mwavuze kuwa kane na? Listen. Kuwa kane. Umva. We got an earlier slot at the Ikibuga cy'indege tubaje kukibona n'indege ya jet privé tugiye guhita dutoroka nonaha. off the fire alarm. Tugiye gukubita fire alarm. It's opposite. Abapolisi bose baje kurangarira ku mfungwa. Snitch on us. That's guaranteed, no doubt. Kuburyo nta muntu watuvamo. That's your key. Bebe. Wakatura burije tuhite tumuniga.
wa wundi wari ubizi wari umupilote wagombaga kubatwara bano bahite bacika mu gihe abandi bose bahugiye muri aramu zashyizweho n'ubuduha urebe bahise bacika nitugera muri tano turahindura imyenda telefone yanjye iri he kumbe n'uyu uyifite urebe hari imodoka iri buze kuba idutegereje hanze ko nini wari ubuze gutwara niwe mushoferi wacu sawa nzi gutwara abagabo baracitse gereza bayisohotse kare ibintu byose byarateguwe mu modoka haraza kuba harimo buri kimwe dukeneye harimo nk'imbunda tugende tugiye Arlanda ku kibuga cy'indege sheri wanjye Camilla ntihari buze kuba dutegerereje na jet privé abagabo bakije ikimodoka bahita bacaho gereza barayitorotse gusa umusore yari yabonye ikimenyetso cya murekura muri gereza sinzi impamvu atorokanye n'ibyihebe. Hey, so Mimi Stokovich made a call to a prepaid. Umva wa mugore bita Mimi Stokovich hashize nk'iminota 30 telefone umuntu. Half an hour ago and you're telling me now? Well, you know. Kucyo bibwe none kandi hashize iminota 30. We know. Ikibazo cya internet kandi urakizi ko tugifite. Guto watinze kumbwira ko yahamagaye. Has something happened? Hari cyabayira? She's pretty angry. Mbona fande yarakaye. Ameze neza. Menya ruka nkunda. She came to my house. Yaje muruki wanje wa mupolisi kazi. What do I do? Ifite ntabwo nagumisha hano. Duhure. Somewhere with a lot of duhurira ahantu hari abantu benshi. Outside Galleria. Hanze ya Galleria n'abariho duhurira. Cicicicci ayise byumva ko video ye bayibonye ishobora kumufungisha na fande. Rebe. Recognize us in Venezuela? Yere kuri telefone kumbe wa mugore ari hano bagomba guhurira hano hanze ya Galleria. Yarahaciye aramwibonera umugore amutegereje. Ufite ikimenyetso cyamukura muri gereza. Then he shaved his eye. Rebe. Couldn't recognize him. I swear it's the best way to change your appearance. Or have all over the face. Doesn't that change your appearance permanently? Yeah. What? You should have made a turn there. What? Mano ari gukatira hariya umusore akaso batamubwiye. We need to act quickly. Tugomba kugira vuba. I thought we'd take a short break, but I'll just do a lap in the traffic circle. Rebe. Atano. Modoka arayigongesha ku bushake. Agashaka gucikana n'abantu bakoze ibyaha kandi we nta cyaha yakoze. Didn't you see he came from nowhere? What was I to do? Back the fuck up! I can't. It's stuck. I can't. Rebe. Stuck. Back in. Modoka yakwamye wana. Connie. Rebe. Stop. I'm going out to look. What the hell? Kajya kureba ikibazo imodoka igize. Iza kureba. Jesus Christ, man, can't you drive? We're standing still. Bana gusi gutwara mani gutusuka tugonga. Rebe. Tangira guteza kavuye. This out. I'm sure you were both at fault. Okay? But please decide about. Umva turabikemura wana umusore atangira gushaka ukuna kwepa. Shukunya telefone wihamagara polisi ngizipime. Polisi je ahita ibafunga. We ni cyo kibazo mufite. Mbamagare polisi telefone yabo nawe barayimena. Cell phones or something? Ese bari mufite cyo kibazo na telefone ko mutumira ama telefone mwana bimeze bite? A jack. We yari gushaka ukuna kwepa. Giye kwicomekamo hano hari umusaza urimo. Bite. Hey, what did you say? Rebe. I can actually buy Bana kugura telefone cyashya. Rebe. In the car. Musore ahita kwepa. Ahita kwepa. Kamwanya ukwangiza uhari. So let's get going. Hi. You're innocent. I know. Urarengana nabibonye. Ndabizi. Yeah, sure. Ufite ya telefone? Ludicrous. Yego. Because the video popped up. Video no yaje muri televiziyo. Bitana wa mugore Helena kandi afande no ibaze ko yarani nyicaye iruhande. Atangira kujya mu magambo. Rebe. Kumbe Helena ari hafi yanari kuza. Yamenya aho bari buhurire yabumvishe kuri telefone uyu umupolisi kazi yanabica. Yo arababona bari kureba ya video yise. Video bari kuyireba. Oh, it's dead. I didn't have to charge it. Telefone ni bagiye kuyicharging. Rebe, fande yaje. It's Helena. Fata no telefone. Beating up a guy. And ni foto ya ni video ya Helena. Helena ari gukubita umuntu amwambura ibiyobyabwenge arabitwara umugabo wanjye aramukamera. Helena itendukira abona ko umugabo wanjye ari kumukamera naho ngaho video irangirira. Ugomba kwirinda. Ugomba kwirinda. I'm not staying here. Good. You can't go to the police with that. You understand, right? Yeah. Out of the way! Rebe, fa mu nzira ugende fa mu nzira ciciki. Yeah, I'll bring it to my lawyer. Iyi telefone ndayishyira avoka wanjye yazayikoresha nk'ikimenyetso mu rukiko. Rebe. Sorry. Go, hurry up. Rebe. Police! Stop! Get back here!
Rebe. Rebe. Baciyeho. Wari gukora ibiki? Told you that I was going to go look for a jack. I thought it was very clear. Vanari ngiye kwihagarika wana. Fuck up! Both of you idiots! Mwembi muri bigoryi. There are 55 minutes left on hasigaye iminota 55 kugira ngo indege yacu ibe yagenda. Mukiri indi jambo muvuga. Bebe. What the hell? Uyu sasa aribaza gucikana n'abantu leta ikazahora imuhiga kandi afite ikimenyetso cya murenganura. Nabyo ni ikibazo. Buriya kugendana n'abanyabyaha kandi wowe urengana ni ikindi kibazo gikomeye. Kumbe doravoka ari hano bari kwitekereza. Umva Paolo Maldini murabizi abahuze ariko ikirego kinigi wakiburanye nta avoka. Avoka ari message yakiriye. Ari message yaje arayibona. Wamwandikira mbwiye ngo dure ku kibuga cy'indege cya Atlanta ni wa musore. Koni. Dure ku kibuga cy'indege cya Atlanta ni Koni. Masino yose arayamwoherereza yarumirwa. Musore wanjye kunzi ko bamukatiye yarari muri gereza akaba ari kumbwira ngo dure ku kibuga cy'indege. Hisa caw. Akajye kuri uriya musore umbwira ngo dure kandi nzi kari kuri yarari muri gereza ngo dure ku kibuga cy'indege. Ari kwandikisha message ya kaga telefone kabo yabibye. What are you up to? Uri mu biki? Nothing. Give me that cell phone. Why? What do you mean why? Give me the phone. Yeah. Give it to me. Sana. You're right. It might be tracked. Yeah. He's fucking up to something. Kumbe nyuma bakurikiwe. Sche wa polisi kazi yabakurikiye. Is this you? Yo wandikiye polisi. The police? Yo abagaye polisi. Kubera iki nabikora? Ndakurasa. Ahita arasa polisi pini. Arasa pini rya polisi. Wa mugore arasigara. Rebe. Starters not shoot at the police. You want us to get busted then? Make sure that moron shuts up. I can't hear anything now. All units. Escaped inmate Conrad Rundqvist from the Grinders prison. Unit zose mubanguke ku kibuga cy'indege hari abantu bacitse gereza. Rebe. They were spotted on the exit towards Arlanda. Rebe. Hakurino. Baza ku kibuga cy'indege. Kumbe dore sheri we. Look, I've missed you. I've missed those. Hey. Yo. I'm just kidding. Why are you so damn late? We'll ask this bastard. Kuki mwakerewe ni uyu mugingo wabiteye? You know, I am, although it depends a little on that side wind, but yeah, that's the plan. Yeah. Basa hano indege ni ukwinjira muri private jet bahita batoroka bagenda injira utwara indege. Umusore ntago azi gutwara indege neza. Twarayibonye nawe yitoreza mu rugo ntago abizi neza. Fuck me. Yeah. Ngeze mu ndege abona none ni zimwe zinagezweho nini nta wundi mupilote bari kumwe. Okay. Rebe. Thanks, no receipt. Yeah. Rebe. Ngeze mu ndege iramucanga ariko we iramucanga arakanda ariko ibyo ukora urabizi. What? Ushobora kugera mu kirere indege kabagusha umusore twarayibonye abayitoreza ku twuma two mu rugo gutwara indege nta ndege ya nyarinjiramo nibwo akiyigeramo kandi umusore hagaragaye ikimenyetso kimurenganura. Umugabo yibye amamiliyoni menshi ntabwo wakuba miliyoni 100 ngo muri private jet yo gucikiramo ibikodeshwa uduhumbi 10 na tungahe 30. Wende kugucunga za kwicara fata ka champagne niko kadatera umutwe niko Sharifa agenda atereta abakobwa ngo sheri ngo baguye champagne ni idatera umutwe se ibyo bibyera abasheri banyu babanywesha. Rebe Sorry yarebye abone no ndege n'ubundi kugendana n'abagizi ba nabi bajya kumwongerera ibyaha polisi ivuga ngo nawe yacikanye n'abajura kandi afite ibimenyetso bimurenganura ntacyo bimaze. Rebe Rebe He ditched us! He ditched us!
aradukwebye we, aradukwebye. Abahana urutoki. Polisi nayo yamaze kuhagera ku kibuga cy'indege. And you two stay outside. Good. Baby. I'll just follow her. Baby. Oh, bagabo no barayisota. I'll go get us a damn pilot. Baby. Yo. Baby. Hakurino. Yo. Hase. Excuse me. I think he wants to talk. Uriya muntu menyerewe ashaka kuvugisha kumba avoka wari hano. Ni Hese. Avoka we barabonana. Urebe ku kibuga cy'indege. Ikimenyetso nakibonye. Kumbe ntago ari kumwumva. Ni avoka washaka kugiha. She's a cop and I have evidence. Umva ni umupolisi ubwicanyi mfite ibimenyetso. Ntago ndi kukumva. Urabizi cakurya se. Umva. I'm coming to you. Jewe reka bari njye uzenguruka gusanga. Okay. Ari guca amarenga. Stay there. Good. Baby. Tarajya kure. I trusted you. Narakwizeye urangambanira. You were like a brother to me. Narizi kuri umuvandimwe. Baby. Police abashinzwe umutekano babonye umuntu ufite imbunda ku kibuga cy'indege. Tayari uwo ngo bahita bamufata uyu ngo ahita asa nk'uwegera inyuma. Abashinzwe umutekano baje. Lay down. Don't move. Baby. Let's go. Damn Connie. Yeah. Stop. We'll shoot. Here. Baby. Baby. Watch out. Get to your right. Ciao, ibe film ari kurenga. Azano. Amanukano nta muntu umuzi ari kwihishahisha. Ariko Manukano abona wa mugabo wamutwaye umugore mukeba bamushyizeho imbunda. Wibuke bano bagabo bakeneye umupilote bashimuse umugabo wamutwaye umugore ngo bari ujya kubacikisha. Bashimuse umupilote uya gufatira hano akantu k'igicupa aze gutabara umugabo wamutwaye umugore. Kubita ku mutwe kumbi ikigabo gifite umutwe ukomeye. Ntago bigenze neza. Ntago kubita mu ngoto bamwe bamubwiye. Mu ngoto ko waba warakoze siporo ukomeye kose mu ngoto. Yaratabaye. Thomas fata imbunda uyimutunge. Ifata uyimutunge. Umufunge. Don't move. Thomas. Why the hell did you buy her a really? Man? What? I'm the one who should have. Yeah. Akurino. Ni ibibuga by'indege binini bano bafite ibibuga by'indege binini nabo ubwabo byananiye kubikontorora. Hase kubitana na wa mwicanyi kazi. Tuza. Agiye kura imbunda. Murase. Ahita mwirasira nyagasani. Yahise amwirasira. Kuko arabizi ko afite ikimenyetso kimushinja. Aramutuka. Ahita afata ya telefone n'ibimenyetso bimushinja arayiba ahita yibika. Ahita afata ya telefone arayiba ahita acaho. Arayibya aciyeho. Telefone yanjye uyu yarabibonye. Telefone yanjye ntabwo ndi kukumva. Ibintu byose biri muri iyo telefone. Kuki bano bidatinze barabafunze iki cyageze hano gisanga wa mukobwa afunzwe n'amafaranga yabo yose barayatwaye. Yahita acaho uri filime. Yeah, turacyari i Burayi. Yeah. Katorori. Yeah. Hey, that guy, Connie? He's in surgery now. He'll make it. Okay, good.
I thought I'd go to the hospital and speak to him. ndumva najya kwa muganga kuganira n'uriya musore mwarashe kare. Something is not right here. Njye nabonye harimo ikibazo pe. After he'd been shot, he told nyuma y'uko arashwe yambwiye ngo telefone ye, kandi iyo telefone yambwiye ntayo namubonye mu mufuka yari afite. Yabaye kiyagiye he? Ngwino urebe hakuno. Umukobwa ari gukora iperereza baza ko reportinga unazi ko harimo umwicanyi. Reba hano. Soma hano. Luca was working in the same building as Bamboo. Luca wa undi wapfuye yakoraga muri ya nyubako ya Bamboo. Ni ya nyubako twagabye operation yo gufata ibiyobyabwenge. Urabizi hano twafashe ikiro cya kokayine. Basanze ikiro cya kokayine kubera ibindi biro n'umwafande yari yabyibye. We found the computer used to transfer the Twasanze computer bakoresha bohereza amafaranga miliyoni 40. Kilo. Kandi miliyoni 40 ntabwo zigura ikiro kimwe cya kokayine twasanze. Low cost on the street. Ha haru nahamwe ku muhanda ikiro cya kokayine kigura miliyoni 40. $1.5. Keretse wenda nka miliyoni. But we've seen this type of thing before. Ibi reko twikize tubibona mbere. Nk'umwaka ushize twarayibonye. Ugasanga hari amafaranga menshi yishyuye ibiyobyabwenge ariko ugasanga ibiyobyabwenge bihari n'ibiki. Kumbe bishyuye ibiyobyabwenge byinshi ikindi gikapu n'umugore arakiba. I think that Luca must have taken the cocaine and Genda cheka uriya mugabo wapfuye ashobora kuba ari wari wibye kokayine. That's why he Luca bakamwica uko yari yayitwaye yindi mu gikapu kumbo yibye n'uyu mwafana. Uyu mukobwa mbega ari kugaragaza ko ari indi kokayine nyinshi yari yishyuwe ariko yaburiwe irengero. Kino kirego rero kimaze gukomera cyane ntabwo twagendera ku magambo gusa. Njye ura musore kajya kumuhata ibibazo uri kwa muganga. Ikirego twagifunze muko. Why was his lawyer at the airport? Ese ubundi gutavoka uriya musore yari ari ku kibuga cy'indege kuki ibyo mutabitekereza. It can't be a coincidence. Ntabwo ari ibintu byahuriranye. Umva Diana ntabwo uri bujye kumuhata ibibazo twakubujije. Nyagasani biri kuvuga ati guturiya musore nimba yaratorotse yahamagaye avoka we ngo bagahura ku kibuga cy'indege dukwiye kumuhata ibibazo. Gusa umukobwa ntiyanyuzwe hari igihe afanda kubuza gukurikirana ikirego kuko agifite mu kuboko. Urebe filime ayisaza hano wa mugore ni Helena. Urebe filime ahita azafata ya telefone ibimenyetso yishyira muri micro-onde sha arayitwika. Ya telefone irimo ibimenyetso ayishyize muri micro-onde. Kumbe dore kwa muganga. Where are my clothes? Myenda yanjye They're in the closet. iri mu kabati. My phone in there as well. Telefone yanjye nayo iriyo. Okay. No, sorry. Are you totally sure about that? Telefone yari irimo ibimenyetso. Yeah. Barayitwitse. N'ibimenyetso nabisibanganyije. On my way to the hospital. Yeah. I'm going to give you some morphine. Baby. There you go. Cheer. Hi. Hi, sweetie. Hi, Daddy. Hi, my loveliest sweetheart on earth. I'm gonna tell you something now. Something really important. You know that I told you about the appeal my lawyer was working on for a new ko bagombaga kujurira nkarekurwa. Kujurira barabyanze ko njurira. So that means you'll stay. Bivuze ngo uzaguma muri gereza igihe kinini. Yes, for a bit longer, I'm afraid. My God, you'll be... Yeah. What will you name the horse? Ifarasi yawe yise gute? I'm sorry. Babarire. What? Iki? I don't think we'll keep it. Iriya farasi ntabwo turi buyigumane. Kwita ku ifarasi twabonye bigoranye kandi muri mu mujyi biragoranye. Sinshaka kubabara papa. Sinshaka kurakarira Thomas uriya mugabo washatse mama ngo yanguriye ifarasi utarayinguriye. Abana menya babizi. No, you definitely. We ntabwo mwemere kwa muri muhano. Uyu ni umukobwa wanjye. Ibyo ntacyo bivuze. Look, it's snowing. We urubura rutangiye kugwa we hanze kumba urubura rwatangiye kugwa. Yeah. Yazanye umwana urebe filime witonze. Kumbe wamwicageje mu bitaro menyeje guhura uriya musore. Mejeje kwicura musore geze nabona hari umupolisi urinze uriya musore. Abona hari umupolisi urinze uriya musore. Iyi filime umwicanyi kazaje kumurangiza na afande. Reka nongere ngutera umuti. Kugira ngo iri joro rize gukubera iry'akaruhuko usinzire ukuntu abaganga babona uri mu buribwe bakagutera imiti myinshi yo kugira ngo usinzire. Turi ngo barasinziriza umusore kandi umwicanyaje. Bamukubise imiti muca intege musinziriza kandi umwicanyi rero. Hello, this is Ruben from Ni Ruben kuva muri ward 45.
I'm with the police. Umupolisi kazi. I've been trying to contact our. Narindi guhamagara umupolisi wacu urinze aho ku bitaro ariko ntago ari kwitaba telefone ye. His name. Izina rye sindikibuka. You mean Linus? Bamwita Linus. That's it. Yego. Buretse gato. Linus. Rero yitabe telefone ku kazi baragushaka kumbe ni ukugira ngo avaho yararinze uriya murwayi. Linus naza kwitaba telefone. Mazina yanjye ni Question. Cleve. Arabeshya Cleve. I've received your application. Nabonye warapurayinze ko ushaka kuzamurwa aho wakoreraga mu gipolisi. Naba ndi kuvugana na Linus. Yego. Ahita yinjira agiye kwica umusore. Ahita yinjira azamwica mu buhure n'afande kazi. Sibanganye ibimenyetso. Bebe. Twatwitse telefone dore bano barajya kuri TikTok. Urabona kano ka video ka Rocky niko yabonye. Kumbe hafi aho. Wa mukobwa ne hafi neza ya bya bitaro ni hari nawe. Aba bamuje kujya guhata ibibazo uriya musore. Singe ku bitaro cyangwa nahe. Weva munsi najye ku bitaro cyangwa nahe. Esa kati inzira yerekeza ku bitaro. Wa mukobwa mwita Diana ajye guhata ibibazo uriya musore. Dore ngo barakura imiti yo kumutera ya indi guhura ku buryo bakora n'iperereza bakavuga ngo yishwe n'umutima. Nta muntu unejejwe no kuba iki kirego turimo yarakisanzemo. Ntago ari kure byagombaga kumera. Sibwa mukobwa araje. Cyakagombye kurinda umurwayi dore ukibereye ngo kiri kureba ngo tuvideo ngo twaroke ku mbuga. Yeah, room 5. Koni afungiye he barahamubwira. Cyerekanye icyangombwa cyo mu polisi. Baje reka ngo kubita urushinge. You have to interrogate him and I was like, do I have to? And they were like, nabwe ngo uyitangira kumva amajwi hanze. Fata urushinge amushyira muri hanafungera. Yahita yumva ataramutera ya miti mwica y'uburozi. Yese ajya kwihisha. Hey. Yarinjira we. I don't know if you remember me. Sinzi nimba unyibuka. Diana? Banyita Diana. Someone might have talked to you already. Menya ari umuntu wakuvugishije urushinge rumurimo ariko niba ararukanda ngo umuti winjire. Check your phone. Ku kibuga kinege urambwiye ngo ndeye muri telefone yawe. Innocent. Ndarengana bamuteye imiti. Ndarengana nka Harrison Ford ni umukinnyi wa filime. In that movie. Muri ya filime yaba muhiga. Harya yitwa. Have a phone on you at the airport. Telefone muri filime bita Indiana Jones. Kumbe ni filime bita. My question is. Ni filime yaba muhiga kindi sicyo. Aba yabyiteranije bamuteye imiti. Fugitive. You were there. Ku kibuga cy'indege bamuteye imiti nakira. None se afande yakurashe. Are you the one who killed Luca? Ese niwe wishe Luca? Ari gusinzira nta mbaraga afite. Who was responsible for? Ese uwishe Luca waba umuzi basi? Mukobwa yigeze gura n'uyu musore amufasha n'impamvu adapfa kwizera ko ari umwicanyi. Kumbe umwicanyi ari hano n'afande wabo niho yihishe. Bari abafande banyu mw'abapolisi. Urebe. God, they didn't skimp on the morphine. Nyagasani baguteye morphine nyinshi cyane, bamuteye imiti mukeneye. Nzagaruka undi munsi nje kugwata ibibazo reka nitahire dore ngarasohoka asize umwicanyi muri inzu. Umusore byamwanze mu nda. Agusha serumu basi arebe ko uyu mukobwa agaruka mutabare kuko nta mbaraga afite zo kumubwira ngo mutabare. Uyarakata. Mana yanjye. Zamura kino. Arebye abona akaboko k'umusore harimo urushinge. Arebye hano kurushinge sodium cyanide ni uburozi bwica. Ninde muganga watera umurwayi uburozi bwica? Cyanide. Hari undi muntu urimo hano ugiye gutora urushinge. Ahita areba ku muryango hakurya yahita abibona. Hano harimo umwicanyi warusha kwica umurwayi. Uyu nawe ayikurayo ni babiri. Ni ku mukobwa uri mu kazi akubitane na fande we rero. Uretse urebe filime Kigurano uyarabireba ariko ntambaraga afite. Rebye nabona Nyirabusha. Webe Nyirabusha niwe bwicanyi. Nyirabusha webe Nyirabusha barwanira imbundu. Webe urabareba. Kumbe dore polisi ashaka ariko rukarasobanura kabisa rukarasobanura bigoryi biri kwirebera filime. Webe bunda hakurya ni filime. Webe kubita iranga asi. Webe araniga. Yewe naga hakurya fande we uyu nguyu abacapura urufunguzo rw'amapingu yabihoreye amapinga arayaca
Rebe fandi imbunda arayifata. Imbunda arazifatiye ni yuyu. Oops. Che, Rebe. Did I get your weapon too? Ni imbunda ya burya ni njye ifite. Kandi yambaye ga. Rebe. Why did you shoot me deep? Kuki wandashe Diana? What are you talking? Uravuga ibiki ngo nakurashe? Umugore yitunga imbunda. Rebe. Yitunga imbunda yuriya mukobwa. This will be a little bit unpleasant. Bino bintu ntabwo biri buze kunezeza. Arirasa akoresheje imbunda y'umukobwa. What the hell was Kwicira iki gikubise we? And now we get to the horrible. Ubu noneho tugeze mu gice kibabaje. Diana. You in self-defense. Wandashe nanjye ngurasa ndi kwirwanaho. Service pistol. Unit pistol yanjye y'akazi. Yego reka ngo noneho ngurashisha aho ubwiyanjye. Byitwe ko wandashe nanjye ngakurasa nirwanaho. Fanda zakorera ibiki numvishe bisakuza hano we. Helena ndakwinginze. Fanda rinje. Shirimo hasi. Arrest her. We fungura mukobwa. Nafande baramuzi. I'm a police officer. Police. Then drop. Shirimo nyine yawe hasi. Kurasa umupolisi mugenzi wawe. A police officer, okay? Arandashe. Kill him. Data arashaka kwica uriya musore ndamufashe ashaka kumwica. Arirashe kugira ngo abingerekeho. Ninjya Fandi. Arandashe mufate. Icyo nitegeko nguhaye murasa. Yanunze imbunda ntabwo uri kubibona. Bahita bamumena umutwe uno mugore nta mikino afite. Yahise amumena umutwe. Ukoze ibiki? Ukoze ibiki Diana? Uriya mupolisi nabyo biraza kukwitirirwa ko ari we wamurashe. Rubi nabyo birakwitirirwa ko ari we wamurashe. Ku mutwe musore yahise atabara. Ku mutwe. Rubi filime. Urabizi? Rubi. Fande barakubise. Twagiye. Rubi filime. What is it? What happened? You need to get out. Dufite kuvana. Musore bamumanura ku modoka gutyo bacike. Are you alright? Meze neza. Ego. Uyu nawe aracika Fanda atamwica. Fanda ari hano. Uyita acika n'umukobwa. Faye tugende. Rebe. Bacaho. Bacomeka mu modoka. Bahita bimanukira. Urebe filime. Musore aracyarengana.